Tibio, now you said the whole issue is say, some tape na video na wa bonte na I say galamsey nya ne channel. Doctored. I doctored. If you tell them you're doctored, I can send you mine. I can send you mine. Now we're planning now to I have it. I'll play the full text. Yes, you play the full text. Then I'll play the full text. Exactly. Maybe send your browsers here. Now we play full text. We say Mr. Ake from the seats. We catch you almost say Nansenya na galamsey ababe issue foreigners no. O di opa me we are fresh small scale miners no. On the catch out and Nansenya na omo di foreigners be abe goose one so. Many of them are Burkinabe and Togolese. Oh, the Omande, me say we from Nasadi was what it that. They are talking about it. They among young Kofwa, a year small scale miners. So among part of them. They came in to create political problems. They came in to destroy it. And that is where I took a swipe at the NDC. And they are politics because the suspicion among the foreigners is there. The suspicion among the small scale miners is there. It is somebody who has brought them deliberately to create problem for government. But okay. I did not say we should ban. We should not ban. And once you ban it, river mining. I did not say so. I said we should ban it. In fact, we say young go after them. Me say so can say young go pombe tiomoka. Say moko in Sosunamo because you see the Ghanaian, the measure of success of small scale mining or what they call galamsey is the effect on water. Yes, they use water to measure it. It is a bit to me cause on us or say no dear. Oh, yeah, nipa body. Mami Fausia, at least you've explained yourself. We want to have a full video. Omodi amaminti, Mami na wasina yenti diakan. Why? Thank you very much. All right. Momo no maminti. Buya. It has been alleged, say, Professor Nana Jane, so I'm making a comment on the galamsey. We will listen to that also. I was Sompa 93.1. We see to it that we are fair. You need politician be afa. I'm not interested in politician be some number correct politician. Okawasem now can, but I'm interested in the facts and the truth. Yentie asemwa also can say what can I say? They will can say yes and what can ya. Mesa freno. Momo. And the research that was done as of last week shows that Yetu Abia, we are gaining 18 seats. The national TV data here. I am telling you, say Yetu Abia, at the end of August, the MPP was winning 18 more seats. And the NDC paying for our parliament. We are talking all the time. They are well. I don't think that so I won't cry. Nobody confusion, but now man for yen to Abba. Oh, yeah, that crying. And I almost confuse Obia. Oh, yeah, Galamsey, I was so to Galamsey. Small scale mining, community mining, and Galamsey, no. And you're different from Togo for the Boakye before na last month, NDC for Omodiabegu, Ofin, Oda. Bra. But we are going after them. Me say, the operation we have started this week in the middle of that. Yabeya Nyasam Kofone de Omoba Yenubi. Because the Ensaka don't say, Obeboya Mayenya Omokrofo no. And you know the Efano Mabonti. Yekasa onte. Kwabrani who said we are winning the seats in the mining areas. So they decided to go and import foreigners. No one never buy and no man can't jump say munko in real namunko to go do. Or say munko so no namunko to. Namurefi muhana the whole year. In so I a problem there. And ya one man here started. Eye obina opese anka omo ye nanka ye this speed. Nanka ya court, nanka ya stopping galamsey for, nanka ya lose your seats. Yes, to be on na. Yes, to be on China. Okay. Because there's a difference between mining
in the forest as a small scale or community scale, community mining. And there's a difference between mining in the river bodies. Somebody will stop them. Obibia or mining war. In some of the Nipa Bonini. And to also be Chiaka. And it was a phone in every Chiamaka. There's a money, a fee, Moko. I'm going to do a one who NDC for. I'm going to have a chance. And the research that. Okay. Well, I will leave it for my viewers and my listeners to judge, because listening to this, the full text, any dear born again, can any day. Not just one no allegation of TV3 doctrine. Twa dia shame say galam say no yen say ne say ni kira no utie we ya enye sa no pa kire hey man for your agenda. Well, you leave that na yentie na no poku agiman so kasa o kan ye e wo ho yentie no mfi ha amfi ha e bi onu so be ka jose mo twitwa si adi o galam say fu no he when you magana hanewa enyanda nkote na sabe yehu da gold wa ha na enyanda nkote ni enya galamse wa ha na se enya abana ono a ejuma ohobogun kakra oho no obogun ono so mfa ejuma nka ho a ebe na ze na mebu no waye se wehu isa na ebe nsampa na yezerba yesterday da me bi no krom also a galamse na won sun say no the man na yeso eba fodo ni akiracha yamba da mo obaye o da mo obaye na nsunora on say won apo won bra on say won da achen on say won bibia nsin hihye pa mo na yezerba ma obaye a sadam na eba no so obaye a akira no kwa na onye na akira no kwa na ejandama na no so okaye ma onyim efi nsu ni say yeso no no wa say no wen da na oba na dam ntu no ya sampa kura yezerba emebunu no yenyimde wo hia adwuma ono so ka ho tin ye 24-hour economy ni yezerba na ya asa no ho asa osisi ano ono nya baze okay amenfi ha ti maame no so asem ne se ene aban no egu nnwuma na omoba omo de nhye pa beba ma galamse no oma yese de be ya omu nsensuo etinya de omuba betwa galamse na emo mo de nhye pa beba. You see, this is where you find it so difficult when some people make it look like omuba ya galamse no omde ombetu ase na aban oto anso se mona makofa nkrofo abehye mu ntino yenko na yenko lusu vote. So now listen to me. The politicians are telling us, say, for the sake of votes, both MPP and NDC, for the sake of votes, say, one crime pass, and you see, nobody, and I'm a man free out of Domons or Ghana. As long as say one man crime so on your Jumano, or no other need ever tell businessmen or Ghana, or Muntimin Ganjums or Muncha tracks, or tear tax, and so they would be rem. No businessman is legit in Ghana or say 100%. A 200, then we are truthful. Munya mucha kona. But we are chin until Obama Kasa. This is what MPP and NDC is doing to us. Me say 2019. A dear papa and a bad politicians near Brasebejafo, the 7th Parliament, a Bamutima Muko Shemra, LI 2462, say, Yama agrofo to me call forest reserve and go to mining. That is the problem now. How did you run this alone? And notice what big kutasam kratano. Now correct a Juma, wow, stop on no illegal. Because he's licensed by Minerals Commission, EPA, Lands Commission, Ministry of Lands. Say Uncle 2 mining or forest reserve. Ganamra LI 2462. And I'm on a coin. And Nuntina Chimota forest, a drew maybe ye deforesting no man. And Crofosi see a dicey or why the man Ghana for what you see and Cossas Amrano? Now if he say, ye me new parkwine.
me nyom ye ba akopɛ me bo wi a na MC aba and I ne Zen Naturalist Clinic Zen so be twetwe nkomo Dr. 3 days ono so ofia Samson me hu say Keskin atenase Dr. Keskin no the doctor no nye heba de ni bia e ya desua pa nti ono so wa ha mama me who is Keskin meeting today? You haven't told me yet. Etimetim Lumba Junction Eric J and so eba me am madam for Eric J lawyer. Oh, okay. And if you are better, pa, Keskin Eric J, if you are better, pa, nyum way de mammy mo nyum way, nay, ninety, Kojan a boy, or Sissy Kadam. Let's see how the MSM hospital or the Ombeba pa. And Jebia Munya research na. And Crawford the idea the Beba more. Namusuma main. Akwabia was here a human be. Already come out also to Funda Cacho. Papa Mufu ye. Ni Crawford who are paying Yamia Domnet to a house. Opening you watch a Uto Funda Cache. So the customer can hear. Yes, I'm pay from Baheba. You Omanhene Yaw in show and no pay any more Jumapa, Mubo Magana ne Asantimai. And now no pay Yadian Chiakas here, every free Dr. Ba
aso ye ediama obi biara oti na wohwe dane dan nyina se nyankopon ya adom no de sa dadwo da we to ye ne ye betena sese ya eya na ye wapomden ba bia yade na adokoro no yade na ye kwankoro no yade na de wakadam amen na adwuma kura wuntimi nkoye bi no eno na Dr. Banse me meka ncha wona no pase se ye kaso obi sa yade pamu a na ye ono ene sasa yade no na normal wodidi dwuma wona so ye ho no eye nyankopon de oboma yen eye haban na ose yen fansa yade no eno na Dr. Ban akukura wono de abetena na so ye ho aye didi dwuma entime se wo beje Dr. Ban number se ye didi dwuma ewe aso ye ho na afi wodi wani akire Dr. Ban ho ena no pa me no kasei na yade a wodi achini akwaba no wodi bepie ye ho a obehu se nansa kura nu na yade na chance ye free ni pedua no makoto baabi ama wonso wanyamfa hodie number Dr. Ban edidi dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 Sompa 0244 08 34 82 Dr. Ban ewo Kumase atonsu agogo Kumase atonsu agogo tienie na nsema me bi yade bi pa se ofiri ayi ba bi na eba konongo side won kokko eno oba che se oduru agono osi konongo ekọ agogo foforo dabi wonu Kumase a unya nura atonsu agogo enti ye Kumase atonsu agogo aban hospital na si atonsu agogo na chi ana Dr. Ban yen yewo afa wutwam na ade wani kire enkran so a ye was Spinters Road 18 junction ehon so ubehu Dr. Ban ewo ho ena no pay de ye ka che on se obi a wadoma chade anyankopon da bia wode dom no obi de ya nwomto obi to nwomto ha kwadwantwide ya yegbo eda fritete obi abobi nde utekrente Sompa FM eno chese nya na adoma chade no na wo sua enti nanuro ni abaya tete nipa bebira ye omo adwe so mbesua nanso de ya de adom ne ya de achana na de ono de wo ya no waye ne ye ono ne Dr. Ban ejese akrom obi obenya haw ewo ni dompe ene ne kasa mu bia ba bia wiye no ebekọ eye ba heba hospital aye wo Kumase atonsu ago enti wo ba ya so ade abodi akese ye nipadua udompe ene okase se wanya nkwanhia anasa yade abamu ama ohaw no atena sa akase ni mu no eno na Dr. Bade ahaban ye enti na no paya me ni wudi nkomai ebie nsuo hya asese gugu iwu ni padua no nyina etutu sasabro rheumatism agi ni padua na faso agi nkasa na boso amen na utu na yentu upagya wonse mpagya ni nyina kire sasabro abedan ni padua no ama ho kirewa eno ana Dr. Banse watena fie akasa ache da bia wo ya wo se na sasabro dia ne ye busuan yade ani ye fie dia ne sasabro na ekun oso osrew sa no man enye sa na tie se wo hweso no abekon yade wo Dr. Ban anu akon no ayi wabusua na firim fi se yade woni padua mu te sasabro abedan akasa no se wudi achi betime bubu ni padua na guo ama wa hwe kra nante kra eho be ye dia ma achire kra hwe betime yi wo fratasefo asasi so enti Dr. Banse ene yen kanche wo se ye sasabro na ti ni padua no so ana wo ba nso to kakra na woni padua mu tutu eye wo ya onkase mo hwewa baby a wodi wani be kire eye ba hospital ayi wo Kumase atonsu agogo afei eneme no kasa ne kasa afo obi a ne namu dompe ana kasa ebuo mesrew face no obi pra ya ne kire ne baby tintintin obekwa abakura ne nsa nye ye no oka ne nani wom enti ne obi antoa ne kasa ye enti ene ama ne nanu ba ko aye tintin ache ba ko ene obetimi ahu abrante pa na baba wa bi Sompa FM kwanhia bi onya ye ka ne nsam dompe a ya antoa ne ye enti ama ne nsa na chia amoye no ho hwe nye ye we na Dr. Banse emprempre ya me no kasa obetu sa no manase afiri kroma enu nti no akofa aban abase wa wanya nkwanhia wonamu dompe wonsam dompe anaka se bia woni padua no mu abuo bia no o de ba ya so ye ho a ye de aban ne to so ena kakra bi na abehu se dompe ne kase na atoa na de Dr. Ban ya de ne se de hia ne se kase da abubu no betimi asesa aba ye de wa aban yetimi de toto kase ne so ma ba bia kase ne wo se ehye bia no
ɛhyɛ ɛma ne to aye enti na no pɛn wanya nkwanhyia pɛn ama wo kwasɛ ne ho aka wo de akɔne number bi wo mo antimi anya Dr. Beto ne nsa fro sɛ enemnemu ewe die wo ne yɛfrɛ no ɔyɛ adeɛ ye yadeɛ mu yadesɛmu ɔyɛ adeɛ ye wo de ba Dr. Baho a ba bia dompe na buo bi ɛbɛto a na nsɛ ma me bi frɛ yɛ ne a ɔso on de ne sire mu na abuo mesrɛ wo sire na yɛ dompe na ɛhyɛ hɔ ba bia kasɛ wo bia na abuo bia no ɛnkɔfa dadeɛ bia nkɔhyɛm ɛnkɔfo ɔyɛ wo ne amane mmerɛw fisa wo 30 years na dadeɛ kɔhyɛ wo ho a ɛne wo bɛbra nsa no wawu enti deɛ ɛka kyɛ on tete se de haban ɛna ɛtutu nipa wo dompe no kasɛ so ama dompe kasɛ nkwanim no enkwa timi abamu ama na toa enti ne se wo betie ne yie na wo bɛgye Dr. Bansam na yɛ ka ne da bi adi sɛ de abrantie ya wonya wo haw ne amane wɔ ma yanka kwa mu moto ana ka mpo no ma ne kasɛ ni nyina adwiri yɛ ɛnam ne wo kasɛ abrantie no wɔ ahensa sesi a wanante akyɛsɛ obi anya no hwɛ otimi de ne nan ne nante kɔ baabi a sɛ bi wan hwɛ kora wo nkasɛ ne nan no kora emu abupen enti sɛ wo pɛse yɛ toa wo kasɛ ɛma kasɛ ne toa yi ɛma wo ni dɛm a na de wani akyɛ Dr. Ba na wagya ataa maame ana ɔwo nta ana ataa maame ana ɔwo nta saa no ma na di nipa bebre nya ama ne nipa bebre di dɛm ti Dr. Ba se bra ne amfa haban ento dompe ene o kasɛ so ene ne nam kasɛ na Sompa FM kasɛ ne spinal cord na me ne wabubu akafom ene wontimi nsɔre kora nante ene obi chi kasɛ amene wakyea wachim ene obi ba wachim pa wakyea pa ne gyina sɛ yadeɛ bi a na wo ha bi aba na chi kasɛ ɛyɛ ne spinal cord nim na ho ne betimi asama wo sɛ akwasi broni kora hwɛ dadeɛ so de bɛ hye nipa chi kasɛ mu adwo so ne dia na wo so hunu sɛ dupa wo Dr. Baho if you say na me no wo kasa ise obi o wo haw e wo na chi kasa ebremu bia oba Dr. Baho a ye dia haban na tutu ni padua wachi entu ba hwe ho sesi a me kasa ya cratch bi ofra brose to so miensa na beto fom o ye mesini na chi no kasa no ho kan enne oba Dr. Baho woni na ho a ye dia haban ama ya obi a ne kasa na nka bubu no aka atua ama ne ho ato no enti na no pai se wutie Dr. Ba na so akọ hospital bi aka kiro so wachi kase na rere to kura bedam yade abam sabi ama mu akoa ama wutini mu entre ama wo fa achia ama wo ko kete so a ntimi na ni nyina no wo de ba Dr. Ba so eho a ye de ahaban ebetu saa yade ni nyina a aba wachi na ama kase ne ho aka no ama wo nso ho ato ena no pai obi kotodwe ena ye ne ya kotodwe mu yade de ya ka so pese o yade wo kotodwe mu kwa bra ne mfa haban to so ma na ba bia kotodwe na honhona duro ba bia deda ba mu ba bia ma wona no kotodwe na che ani nyina no oba Dr. Baho a ye behwe ama ho ato anopai de me no bedi nkoma meka che wo ne se wo pe hospital kese ana herbal hospital a ye behwe watu yade awodo afiri ni paduanim ama ho ato wa ni nyina ye Dr. Baho so ye enti je number no na fo ani kire Dr. Baho na ya de ete so no ye mfa haban entumfiri so ma wo honto ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 Dr. Baho Kumase Atonsu Agogo Abai Hospital nechi enkran ye was painters 18 junction anopai de make catch on say ye yade nko ade aba bia wo so do ani kire eye ba. Thank you very much. Okay. No, Anope and Zen Naturalist Clinic is also to Chinkomo. Almost said Doctor 3 days. You know about now what to say. Bibi Aboko. Okay, Eric, Mama Kwabansa. Nah, what to say? Okay, Eric J. NDC Kasama for my power. Mobetin can't. Kaskin so hot to say. Bibi Aboko Anope Bedin Komo. You sure mine on Punti or mine in Kosovo. Galam say who sent me baby a free banny a day. Any baby could be enough fee. Ya share. Yeah, but there be our time. Say we MPP in our time anymore. I'll give you the opportunity to ask you why should any Ghanaian vote for your party? It is crucial. You bedi galam saying who come on in Abi. Now so DNT and I am to Abama MPP na me am to Abama NDC. DNT ne am to Abama NDC na me am to Abama MPP. I know there Ebusao. There are issues here. Biniaba, dear friend say. My dear friend.
Okay, Ade Fe no me baby or the Ade Fe prophet Ade Fe. Enti o dem beka eba ne ho ana. Enti me nim se wo Ade Fe no wo so shenkom. Mpacho David. Okay. Me concept me kind of say herbal. Oh yeah, herbal. And oh yeah. Okay. Herbal doctor be kind of say. Okay. Baba Ade Fe wo ho fe so ampa Ade Fe akwaba. Mpacho me juice. My enti wa no pay. Okay, ma me fa enchi akese Infreesia Naturalist Clinic na yemfa emma Sompa TV ne Sompa FM enyina na say de ye Canada no Zen Naturalist Clinic adodo na afa Dr. 3 days na ye nyuma pa. Enti na ye desa Dr. 3 days no amayen. I should say ye ne say ye say ya de we beka say chronic disease ya de a wo de chinchini wo de anante wo de anenama enti mi enko no eno bi na ebepie ya say ye hope ne ye di aduro kakra bi ammaw afi wo kofie pe na adanse enko a na oman e kasa no ka bi wo so no he stand for the truth. Na face of fact sana yeso so yede no etm link to yede no unse se wo evidence a na wo kasa oh say we don't start betimesi obo na kasa wo me wo fact na say me wo truth ye wo evidence bebre dance bebre e wo eye YouTube pages okọ YouTube pages ha be hunu ko Facebook TikTok ni nyina be hunu eye dance bebre e koso e wo ho a wo nyina ye se wo na se do e kan ope chese wan kasa be hu se ahoden ayedai aba wo widie mu na ansa na ma mfa ye number ento dwa me sew fa number ne sisia na wo de freying enim komo ye number is 0246 59 41 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 35 87 na ye wo etimeti Lumba Junction ye Kumase branch no e wo na ye wo enkwan ye wo Old Ashoman Aloe Junction tema ye wo Christian Village saso na eye kaso aso ye wo Tulaku Mama Africa na mbisi am de tu dwa nyina wo fra branch e ben wo no na wakọ na wakwakoje wayaresa na said make can say obi wo ho a make say stroke pass stroke FM haye obi a wahwe obi a wanya stroke da bia nim say enye easy cry say obi a sebe ya de enti waka form na wantimi nante obedidi obedware obeye bibia je se wo nipa no wona obetimi aboa no ama na nipa no waye sa adwuma ne nyina ebe ne sa kra wo nipa na wo hwe no utimi fa ho be yare ebi se enye agro kra enti obi baba ya se obi a je se oye stroke na ebubu no enye agro kwa ye tu ebo aso hwe nipa kro no na ade a wo ho ne se obi a wonya stroke bia ba ya se ope ye hwe nipa kro no free for 6 days. Yes, I said, do say, Bejo Yatrema, and yet do not about my catch 1 month about for review, 2 weeks not about for saying the betchy be name mom. Un no medrono, sa days I bedino, and after 3 days, 6 days, na bedino, who sense sign papa be. About we dear man or by ourselves, up a pepe. We say, who say, no, and they be shown crying, and I said, Ben, encourage you among say, a drew is a metsuaso and no ma. And one bit me aboa me ama ahoto aba enti akwenya aba amosto na you see a show for 6 days free for 6 days so be je adro ni bia you show free for 6 days 6 days achi won se san ya aba won se ahoto eba won se widie mu no wankasa na oyare na onim de ekoso widie nim enti se ahoto oba nyem na mbeka cha say adro ya wonum asense san ya eba wankasa na ubehu ewo widie nim enti wuje adro ni wi a 6 days achi no na je se waba na ye no waka bibia na so cry ho je se obi a waba ye ho bia nim say my ho me nka say first ka say to ansa ne ahwew anase say there be yes ka sem ka sie bia ba kakra bia wo de ma akra dia tokokua anom na che say ye koye nim enti wa wotie me a stroke enti wa ka dem no Mr. Bra etimeti Lumba Junction say eno na eben wa bra ho na ye ma wadura ebetimi aboa wo na say de na me ka no ehho adanse bebre obi ye de ne free eye London ne ba ya se ho na nka wo hwe ba bia nka wo firi anka wo ba nka be ka say yare sa bebre ewo ho enso oba ya so ye ho cheso bi na tin nka na odi ne ba ya so ye ho na asem nya ne se stroke pan na ebubu na gu ho Sompa FM sebit na adwini mu kra aka no wan ba ya so ye ho ananka nyeni obama ya hye no sa 6 days adua me kan wasemi ye de bi ema no se wo de ma me kɔ enye so about freeland na banti ye ska wo ho ntie ne wa ba de ne be jiska da bi ye pese aduro no esa wo ya de fi se wo wa dance ye no e be chi ni pa ye den aba ya so ye ho ntia dance ye no eno na ehia yen ye de aduro ema no 6 days was o mo ntoa so cause metimu se say no I reside den e ba ampa ma me ameka say ene woni Ghana bi was akọ back to London just wo ba ye obaji aduro ntie ne asida ye den na sa hoto aba ne wo da ya se enti wo so wo tie me a
Braya share ye ho na ye mwa wo stroke nipa no fa ne brɛ yon ye betimi aboa na ahoto aba na fa se infertility hwɛ se awo emma pɛ ne dia hye ma no eso emma na nwo ne ye frɛ wo mu se ne ye wo mu se misro sa awo emma wo mema no so amutie misro ye papa fo no esrɛ ma musum ko hwɛ mu bi ye se it takes two your bani bema na ehia mu na nyinsen etimi aba enti sa woni ma na oba no kwan na etu ana monwa e bi kwana problem no bema no kwan na efiu kese tinu nya ne se mo bai be hwehwe mama mo enye se mo pe benti no ma bai se munyi nru nko da bi na emum ye tu ye bo ase ahwehwe bibia mu de enti a ama nyinsen no entimi emma no ye be hwe ne yi afi ho akọ afi ye de adro no emma mo pe bo nsem ko fie na mo ko hye mo pe na je sa adane adanse nko okọ ne kejeti market a ye din wo ho bebre obi ase doctor 3 days we see ya bo emma no bebre man nanka sebe awonu entimi emma no ene nyame aye omadom ebia wontafo ebia wa na sache se dance bebre a ekoso ewo ho enti wo so wutie mi a wo pe ba Braya share ye ho ebetimi aboa wo ebemma wadwo bibia ebe hwe kama ama wanka sabon se ahoto aba na cry den dey say ma 1 month especially a man no ye ma 1 month adwo we dey akwanya we ebia mama nyina 1 month adwo na de obey say wo bagie adwo na 1 month we dey fesi wo ne fa ye ho adwo no sa ne dey unu okunu enkohia mu ti wo ye ho adwo papa no so Sompa FM what see no we say adwo na be boa nipa no o ye ne ho adwo for 1 month achi no wo dey kwana ne okunu kohia mu na hwede besubo sa wo no edidi so sese ya ye dia boa bebre amene eho adanse wo ho enti Mr. Ma no momma na ye mwa mo na afa ye say eye problem wani ene wo kanea me hu ye nke hye glass anka janka yi be se nke ye de bo life enso ene obo hu dodo na ombe hye glass no mani yomo ya eno be so ya no pa na ni ase na ye nche na nani si epunsio obi nsa da na ni so sa ene wo bi akokoko ba bi bebre amanu bi de aso mani so nti se mani no kra evra ye de kan say ye ho no omma ya so ye ho ema ye mfa se kan betwe wani ye nya surgery wo ho enye operation wo ho amwa ba yi say o ye ba be operation ye be hwe wani na da bi na emom o ba ama ya ma ensio ena ma ye dam nso no ensio a wo de ba wo hru wanim wo de hru wanim a yade bi e wo wani so bia no ebekọ ya boa dodo na ene nkra bebre na nkomo ko school ne de omo eba eso mo ya tie Sompa e wo body so enso ene omo nyina abaya so ye ho amene yetima boa nkra yetima boa papa 4 maame 4 abrewa bi baya so ye ho beji ye dro chese no oba nyina no hye glasses so afei chese ebe 1 week 2 weeks no a wo sa ba back bi no wayi ne glasses no ato atwene enti wo so wo tie me na se wani no e na e ha wa wo eye problem a baya so ye ho na ye mo your number is 0246 594117 0246 594117 now for your STI yeah enemu yade sexually transmitted infections oba wutie me and am slogan be na me kama ma no you say a healthy vagina boosts your confidence Mr. Oba wutie me so confident level no say ebe kosra se be edu radem na sase okoya wan kasa na nya wona wo be yes say wa na be hu say yes confident level no e was so name oba edu radem na baby dum kan yensen be bra wan hwini ya na ibe abeja wa ne sa ne nyina ne Sompa FM wow ama se be nkabone wo ho e ho na ye wo hini nsuo ba se be na tafi wo ba ne nyina e wo se etimi ekọ infections na etete wo no ye nemu yade no oba ya so ye ho na se ma wadwope infections ni nada ebetu ase kra akọ ama hoto aba na infections ye treat a nye se wo especially wo a wo ye active e wo sex mo no wo ba no akwakoto edu na wo kwa na wo no ukuno na wo ne wo ho no ono so wo se o ma ne binom ebi se ono so wo bi na so ono ne se akwakohia mu bi ma e ye cost 90 ubesenya ne back enti mu mienu nyina mo mraso ye ho ne hwehwe mu ma mo mienu ye behwe bibia mu ye be fa lab mu ahwe mu moja ahwe mu urine mu bibia mu na afi ya mama adura ebeboa na yi infections ne bibia afri ho akọ afei oba wotie me fibroid nti won it me my fibroid agi wa funyina aboso me ne se me kase kwa yam hwehwe what is obi akwa kwa operation ama sebe wantimi ama back bi me so ye ho no se dem kan ne operation ho e ye dro ene ye de be ma ye de edro no ema wo pe ye nyina ye tie Sompa am wanya hoto nti oba ema yam hwehwe bra se ho ne ye ma wo fibroid edro ni bi ye de ma wo pe obonse ni nyina ebe na ne akọ na afei ma ba ye papa no so medical can make infections as some papa fo amutie me some infections ninti wan de obema na ye e bi ko obema na fon ehwo aye ketekete hwe ho kro hwe ho sasa ho na ye ho hin nyina e wo se efri ehokọ ni nyina ne se oba ya so ye ho a ye wadwo bi wo ho especially mo amode ne kra de e wo se ekojo to
senka ye bedra na dwo na so be boy nkomo papa bi no there be na da ne sensem bebre papa wo tie me bra so ye ho wo ba wo de wo no enka wasem adura wo hia ye friend no quick start na de wo hia ene kubensio na mekire wade bi wo de kubensio pa de wo ho a koto atadwe wo ho yie fa go blender mu na fa kubensio ka ho blender no so ne so na wo de fa ye quick start ni bi e fa ka ho na wo de fa show fridge mu o ho na wo sepe no Sompa FM eye nsuo no kakra obo hu se o mema ye na anka da form no o bema na anka ewuo na entimi enye hwe no bo nsa afi de ahoden abem bo se wa fe o bema no ntini nyina bo sa sorry bi nwum se ebe sorry o bema no de ewuo ni nyina no ebe sorry ama hoto abanti papa wo tie me a bema no ewo form na so bema na wu kra entimi enye hwe no wadwo no eye quick start ko ne koto bi na bibia nkoso yi ema afi mo so asebe mo de ne yanketenkete no mo de ndem ba ya so ye ho a be mo oil a de be fa ho a be ma no ebe mo be yedu bibia nkoso yi ema so me fa your number no inside into dra se ya da se ne be sai esha the number is 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and that's 0553 21 35 87 0553 21 35 87 Doctor 3 days the doctor with the time the doctor with the time. Thank you. Ade Akye I mean what Utie Omanhene Yaw do Boakye man in the morning. Yes, the name is Stone Boy.